nk'uko mubibona ibendera rihabwa icyubahiro kidasanzwe nk'ikirango gikuru cy'igihugu cyacu. Muri RDF abashinzwe kubika no gutwara amabendera ni umutwe wihariye ushinzwe imyifatire myiza mu ngabo z'u Rwanda, benshi muzi nka military police. Kuru w'igihugu n'amashyi menshi n'icyubahiro akwiye. Distinguished guests here present. Mukomeze mu amashyi kugeza igihe bamwakirira. Distinguished guests here present, please help me welcome our guest of honor, His Excellency the President Paul Kagame, and the First Lady. Agassiz! Sarati Jogo! Ibarat!
Perezida wa Repubulika kwa ngabo cy'ingabo z'u Rwanda nakasi imbere yanyu katewe n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda kageze mu masibo 12 kagizwe n'amasibo 12 sina ry'amabere n'itsinda rya muzika kageze 10 ku cyane ifunguye twitewe kugeza ubu namwe kwa Perezida wa Repubulika nitwa Brigade General Frank Mutembe mwiza wa Karasisi. Gabiri itsinda ry'amabendera yewe na kapiteni umva neza hamwe na kapiteni Kamatari. Turakane yewe na Lieutenant Gabire hamwe na Lieutenant Mutesi. Siwa gatandatu yewe na Lieutenant Niyonzima hamwe na Lieutenant Habiyaremye. Unyije wa kabiri Majoro Mutesi Esther. Siwa karindwi Fande yewe na Lieutenant Kamugisha hamwe na Lieutenant Niyonkuru. Siwa karindwi yewe na Lieutenant Tugisabe hamwe na Lieutenant Habigabwa. Siwa ya cyenda yewe na Lieutenant King Mudaheranwa hamwe na Lieutenant Gihozo. Isiba ya 10 yewe na Inspector Fande. Isiba ya 11 yewe na Lieutenant Inspector Police Chantal Wera hamwe na Inspector Police Yure Wakubirwa. Isiba ya 12 yewe na Inspector Police Diane Bamire hamwe na Inspector Police David Kagaba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean Claude Utanyimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika igenzura rashoje ndagusaba kubiza Karasisi miranyo kiyereka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
ishushanya 30 igaragaza imyaka 30 tumaze twibohoye. As you can see, the band has formed the figure 30 to mark 30 years of liberation.